Nah, tabiat urineng, tabiat monyet, tabiat bed, buah. Kiban tabiat monyet. Monyet, urineng yang tabiat monyet, galak sok baje kuning. Nah yang kuning Melayu. Baje kuning. Galak sok baje merah. Galak sok baje ungu. Galak sok baje biru. Galak sok baje warna-warni. Baje putih musabah hana. Ya, sebab ji warna dasar warna putih. Nya warna lain warna hijau. Maka monyet kau galak kehiasan ni ji. Jadi urineng yang galak warna-warni, nya urineng tabiat nya uragam tu ju baje urineng dalam hari ni wow ni kalan ju. Kapala le tak lagi yo ka gura permoh dro tabiat monyet. Nya. Tapi tabiatnya hanja taubah haji hana pupu. Kiban cara maka tabiat monyet? Ka tabiat monyet asal urang baik monyet macam. Nya, menan tabiat monyet lagi yan. Tabiat monyet galak baje yang warna-warni. Padahal kita tanya urang baik menan. Benar baje putih. Lebih-lebih uragam benar baje putih mudual heboh. Kepu. Jak baju Jumaat baje putih. Gejak pengajian baje putih. Gesemayang baje putih. Kepu teman. Na nilai plus pahala haji. Tajak baju Jumaat baje putih. Nyo na pahala tambahan. Tak semayang baje putih. Na pahala tambahan. Tajak beut baje putih. Na pahala tambahan. Ya, bet tak semayang tanya. Pilih nomor 1. Nya baru wang tu. Kerana nya tak semayang. Gop likut hana. Hana aku cunguk gara-gara tanya. Menan si urineng. Bet gaduh ngan selekom membungong-bungong. Tanya hana empu lagi gop tadi. Padahal selekom urang jamun gedeah ke deh warna putih, berwarna putih. Oi long urang lepeng, lom blo selekom yang mahai, hai ada yang mahai kan nasi warna putih. Kepu yang warna-warni makruh tak pakai. Ya, menan. Lebih-lebih ada puno. Urineng yang galak ke warna-warni pakaian adalah urineng tabiat monyet.